Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita coba belajar Iqra kelima halaman pertama. Ada Mas Sutanto, Mas Paijo di Malaysia yang lagi di karantina. Sama ya, di Jakarta juga begitu, ada beberapa yang susah. Ya, silakan Jo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dibaca padanya Ya, atau gimana, Pak? dibaca apa adanya boleh dulu, tapi Iqra 5 itu dihentikan. Ini kan. Dibaca apa adanya boleh, dihentikan lebih bagus Iqra 5 ya. Coba saya coba dihentikan. Oke. Alhamd Alhamd walhamd walhamd ma'al hamd ma'al hamd bil hamd bil hamd lakal hamd lakal hamd wal asr wal asr wal fajr wal fajr bil fatihah. bil fatihah. Sebentar ke atasin dulu. Ya, ini ya. Ya. Silakan. Mana nih? Fil kitab yang paling atas nih. Fil kitab Fil kitab bil Islam bil Islam wal iman wal iman wamra'atu wa mra'atuh wastaghfir wastaghfirah waqtarib waqtarib bismik bismik pendek bismik bismik kemudian mal qari'ah mal qari'ah wal adiyat wal adiyat kemudian ya bil marham like ya. bil marhamah Oh. yang ini nih Bil ya bil marhamah bil marhamah fil ard fil ard alal afidah alal afidah fil jahim fil jahim lil kafirin lil kafirin wal musyrikin. wal musyrikin. Iya. Ini matobi nggak dibaca panjang karena ketemu huruf mati. Ya, silakan. Maktasabat Maktasabat maqtatalu maqtatalu fil ard fil ard sayubtilu sayubtiluh. wa maqami. Itu kata Yayangmu semangat Mas Jo katanya. Wa maqami Wa bil akhirah wa bil akhirah minal ghair minal ghayz wal afidah wal afidah mu'inin mudzal mudzal mud'inin mu'inin mud'inin ghisyawah gisyawah mu'jizin mu'jizin minal musyrikin. minal musyrikin. Bagus yang ini wa ma'wahum. Ini wa ma'wahum.
wa ma'wahum Wa ma'wahum bil mu'minin bil mu'minin. wa mau'izah Wa mau'izah fi tughyanihim fi tughyanihim. wal asal Wal asal kamishqah kamishkah. fi syah Hah? fi hasmuh Iya. Fi hasmuh. la tu'akhirna La tu'akhirna gufranak gufranak. Kemudian ini. Amina amin. atasnya Iya. Amina. Amina Amina. amin Amin. nasta'in Nasta'in. muhtadin Muhtadin. ainal yakin Ainal yaqin. wa turisinin Wa turi sinin. yakdzibu Yakzibun. yakdzibun Mm-mm. yakdzibun Kemudian. mustahzi'un Mustahzi'un. Baik. Mu'ridun. Yang ini. Mu'ridun Mu'ridun. muslihun Muslihun. fil uqad Fil uqad. idza hasad Idza hasad. fi tawlil Fi tadlil. ashabil fil Ashabil fil. yakhtalifun Yakhtalifun. minal mumtarin Minal mumtarin. Kemudian ini. Yuk. panjang nih. Ya, apa-apa latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaumuhuma lana abidun Wa qaumuhuma lana abidun. wa ma bainahuma la'ibin Wa ma bainahuma la'ibin. Dzalikal fawzul azim Zalikal fawzul azim. kadzalika najzil muhsinin Kadzalika najzil muhsinin. wa Kemudian. hum la yash'urun Wahum la yash'urun. Kemudian. hum fiha khalidun Hum fiha khalidun. Kemudian. fil adzabi mushtarikun Fil azabi mushtarikun. malakum la tanasarun Malakum la tanasarun. wa aktsaruhumul fasiqun Wa aktsaruhumul fasiqun. fama lahum la yu'minun Fama lahum la yu'minun. a'lamu ma la ta'lamun
A'lamu ma la ta'lamun. min haitsu la yash'urun. Min haitsu la yash'urun. Kemudian Dzul Jalal. Dzul jalali wal ikram. Dzul Jalali wal Ikram. Wa tawasaw bil marhamah. Wa tawasaw bil marhamah. Irama dzatil imad. Irama dzatil imad. Wa fir'auna dzil autad. Wa fir'auna dzil autad. Udah ya, Kemudian. Pak? Udah. Jangan. Oh, udah pinter sekarang, udah hebat. Udah Lagi. jawab, Pak. Iya. Panjang lagi nih. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Fil fulkil mashhun. Fil fulkil mashhun. Wa nahnu lahu muslimun. Wa nahnu lahu muslimun. Fama lakum kaifa tahkumun. Fama lakum kaifa tahkumun. Wa ma kanu Ada dak? muhtadin. Muh. Muh. Ya. Ulang. Wa ma kanu muhtadin. Wa ma kanu muh. Jangan ada muh, jangan ada desahnya ya. 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 Muh, Muh. muhtadin. Diulang. Ya. Wa ma kanu muhtadin. Iya, bagus. Kemudian. La yuflihul kafirun. La yuflihul kafirun. Kemudian. Wal khusranul mubin. Huwal khusranul mubin. Bil akhirati hum yuqinun. Bil akhirati hum yuqinun. Wa hum la yash'urun. Wahum la yash'urun. Bal ajibta wa yaskhurun. Bal ajibta wa yaskharun. Khawnya kurang ngorok. Ya, Khorok. ulangi ya. Ya. Ulangi Pak Ustaz. Ya, silahkan. Bal ajibta wa yaskhurun. Bal ajibta wa yaskharun. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Sanasimuhu 'alal khurtum. Sanasimuhu 'alal khurtum. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin. Kemudian Naikin. makanu. Ya ini. Ma kanu bihi Panjang. ya. Makanu. Ma kanu bihi yastahzi'un. Makanu bihi yastahzi'un. Wa ma kana minal musyrikin. Wa ma kana minal musyrikin. Humul yawma mustaslimun. Humul yawma mustaslimun. Siratakal mustaqim. Siratakal mustaqim. Sudah Pak Ustaz? Enggak satu lagi. Udah banyak ini. Biar pinter. Rahmat tuh yang panjang-panjang ini suka nih.
Kata Rahma tuh, yuk abadan dihentikan jadi abada. Madiwad, 2 patah dibaca 1 jika dihentikan. Yuk, yauma. Yaumal qiyamati wazna. Yaumal qiyamati wazna. Wal adiyati dhabha. Wal adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fal mughirati subha. Fa'as Fa'asarna bihi naq'a. Fa'asarna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna naumakum subata. Bil bil ah Bil ngoroknya. kha bil akhsarina. Bil akhsarina a'mala. Bil akhsarina Ya, a'mala. ulangin ya. Boleh. Bil Bil akhsarina a'mala. alif dulu baru ain. Jangan a dulu baru ain. Yuk. Bil akhsarina a'mala. Kurang ya. Bil akhsarina a'mala. Nanti Ah, belajar sama Rahmah ya. Ainnya yang iya, bagus tuh. iya. Terus yuhsinuna. Yuhsinuna sun'a. Yuhsinuna sun'a. Kanu min ayatina ajaba. Kanu min ayatina ajaba. Wazidnahum huda. Wazidnahum huda. Fasawfa yad'u subura. Fasawfa yad'u subura. Wa yasla sa'ira. Wa yasla sa'ira. Sadaqallahul adzim. Shadaqallahul Banyak adzim. kemajuannya ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.